Yolan tifin, hinizita. Yukti? Are saksi ito na ba na? Kaya kapane nangla, kaya ang kapatid. Ale amahila. Kazipa ay cho. Nazipan, delivery na ito. Ngaiti. As interview la ki PPZ yang nato na la ki mumomong lo la nilang hita kagya lana nato na ki mutaka and delivery na kitong lagatia. Delivery na o. Delivery na kitong le. Ahi chi interview jang ki bol jinga yamta selection ni hung hile. Ihai la hi nga sala. Ina mo sa nga delivery na cho kitong le. Chula interview la ki pijing tawa selection ni hung hile. Ki hai la hi ngi. Ahile nang de dandan. Alek ki hopi yung kating join board tangi. Itiha. Amba na kitchen picho nakingay sirhat hai. Kati hibo na miel hoya. Pasal hido hatta na kitchen de chula. Chutay pilomlom na buya delivery na tong hatta na kitchen hai. Ima takaboy na obno. Chile delivery na ato he. Ipiaboy na maham. Kila bula hilawa. Itagi panasum kilo ahigin. Kazipan delivery na atong ita saying kaza sa hebe e. Tasam na pay kanelo. Pat kilam hisang le. Ikiw mam. Ito na kinunchon delawa. Miko mahudbola ki hilo. Anira tumlang ita na tolo na. Nato didang mulo. Chizi agi la to delivery na kitong letia. Ahija na to mihi. Inaom nom lopi. Aman delivery na yung ato. Chila company li na interview sa mapizing. Nikad le anavetang na to na hinmunante. Chizong le la kayong patante. Taya kabuy piat hiza. Chula hinukwa ki buy di loading. Chizong le namsung nong ikida umse. Mit na to niyaw sa to le. Miya musit pa yemo. Na to chi itabang hiyong le. Ana to zala mihim hiza de hilovin. Amihim zo za nga e. Ahiye na idam kasi hirti. Keko ma idam hello. Ama ko mazo. I'm so sorry. Ako po Chito hilo le ng waige de he.